Oya wereba mo neza irakomenza ikwira gushimisha ku rwego rwo hejuru. Rasi na harimo Imana. Reba witonze wowe. Iki? Wayibonye? Iyi ni Imana nzaniye. Iyi ni Imana nzaniye. Iyi ni Imana nzaniye. Ikomeye cyane. Imana iyo Mana nayiguteganyije nk'umuntu. Iyi ni Imana nzaniye. Iyi ni Imana wibwanga Imana agatangaza irenze ngo iri nkunambe guda kwisi ni Imana nzaniye. Mana we sho. Nostos. Oya ariko ibyo biretse. Sho neza ngakumbuye. Ari ngakumbuye. Kuba twebesha umuntu ukuri kuri. Sho. Ubu koko. Ako abantu bakunda no babayeho gutimuka byabo. Urumva ubu ngiye numvaga yana ubu ngubu umutima wenda guhagarara hari kwe. Wewe maze ronda maze Imana nkuzanira komeye cyane niba nk'umukobwa akunda cyane ku isi. Imana nagutegurira komeye yamwibaka. Imana ariko komeye Imyenda. Oya wowe furebamo. Imana wanzaniye. Ngiki Nuskari imyenda. ahubwo sinasanzwe. Gake. Imyenda. Yewe baby we. None ziraguye. None suzi imyenda. Oya werebamo neza irakomenza ikwira gushimisha ku rwego rwo hejuru. Rasi na harimo Imana. Reba witonze wowe. Iki? Wayibonye? Iyi ni Imana nzaniye. Iyi ni Imana nzaniye. Iyi ni Imana nzaniye. Ikomeye cyane. Imana iyo Mana nayiguteganyije nk'umuntu. Iyi ni Imana nzaniye. Iyi ni Imana wibwanga Imana agatangaza irenze ngo iri nkunambe guda kwisi ni Imana nzaniye. Izi nizo abakozi bo mu rugo. Banze telefone nonze. Byukanzanira ikajagaye. Ubu ngubu igihe wahereye mbwira ngo nzaniye Imana, iyi ni Imana nzaniye. Iyi ni Imana nzaniye. Umbwira ngo urankunda. Ariko se baby Iyi ni Imana nzaniye, Imana idashinga. Banze telefone uzafanga nayiguze. Amafaranga se wagiye kugura ino telefone ko telefone nzima zihari. Iyi ni Imana nzaniye rero bonye. Naye ngo mbone telefone. Iyi ni Imana nzaniye. Iyi ni Imana nzaniye telefone. Ni Imana ra? Ubu rero ni Imana wiriwe uziki na karya rweye ibonye. Iyi ni rero Imana ubonye nzaniye. Iyi ni Imana. Ubu ni Imana. Iyi ni Imana nzaniye. Neza uri kubona ari. Akiribya. Ubu ni Imana nzaniye. Nge nukaze umbwira ibintu bidashinga. Iyi ni telefone. Iyi ni telefone nzaniye. Ya telefone itsocha no mu nzu genda. Itsocha mu nzu. Itsocha mu nzu. Shimuti yaje vapo. Mu nzu umva. Fatana ya telefone imyenda ya byose. Ubure mu nzu. Umva. Mubone. Kungarukira mu. Ciao. Nundi muzi. Nakiri cyo mfite. Akira. Uziguhinda satani we uziguhinda satani we uziguhinda. Ese mada kanda uri kwikoraho ugiye ngiye gusenga sawa mugore we kuko hayo masengesho yawe waje usiku natetse bari ntabwo uyu munsi ndi butinde ndi butebuke umunsi ntabwo turi bwirirwemo ase wamuruka
wa mugore we kuko warebye ukuntu kwakwanya ugasiga utetse ngiye haranguru kwa ndomo ndavuga ntariye koko wasize utetse basi oya humura ntabwo ndi butinde kandi wa mudamu umva nkubwire ayo masengesho yanyu adashira ayo masengesho yanyu ataranye ibyo bintu byanyu ntabwo ngewe mbishyigikiye ubu ugiye kwiruka ugenda iyo mu bihuru uzahe mu bitaye ngo ugiye gusenga ayo masengesho asanzanira iki muri uru rugo kugeza naho ubunyiriza koko uyu munsi ndatakari ntabwo ndi butinde madamu sawa kagenda gusa ni muri cyo kurya ntabwo turubanamo ntabwo ndi butinde mugabo mwiza kandi nawe ubona iyo urebye kuri Saint Valentin aba ari inzozi umuntu zaha Saint Valentin byagoranye ibintu numvise bya Saint Valentin umunsi ni Saint Valentin ewe uyu munsi ni Saint Valentin sha gusa madamu arabizi ko ari Saint Valentin oya sha Saint Valentin sha ntabwo nari ngakurura sha oya rwose ntabwo byakunda umugore wanjye umunsi ni kuri Saint Valentin gasha umunsi ni kuri Saint Valentin ava kumuha ururabo n'urunda umunsi gasha mugore wanjye ndagukunda ururabo sha gasha ndabukirije ko nta kibazo umugore wanjye sha Valentin ntabwo nari mbizi sha wenda nsanga agiye gufunga atancika umugore wanjye sha atancika sha shanga rumuhasha aje nguha urukundo mugore we